Kedamtang Prenipha Inkora Sirkebarni Hidipialong Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee Pen Perangkiamai Papen Bokajan Subdivision Angkang Sukhanjana Long Karbiang Autonomous Council Taxation Department Pen Trading License Kilang Chari Pon Bomahut Ongdung Amulugatum Chingrum Pen On Duty Taxation Department Chokomaratum Aphan Keteng Dun Lapen Karbiang Autonomous Council Aphan Kapin Rem Pon Alam Thea Puthak Pin Rem Ponlo Apen Karbiang Autonomous Council CEM Sitame Labang So Puthak Kilang Pangching Dunra Areng Huke Pasu Duna Tumaphan Phatek Beng Nang Ji Lapen Arona Teng Kangsai Pado Ponang Ji Pusi Lamthe Chepaklang Pon Labang So Perangkia Mai Long Kachidong Dun Lake Rina Rong Hangpi VP Borjan Zonal Committee Sing Timung KEA Central Committee Member Dipu Binati Sopi Phudang Timung Pi Phudang Ing Tipi Samson Pro Noren Teron Advisor Borjan Zonal Committee Lapen Prekjamar Puke Dotum Chetong Dun Sukhanjana Long incident alam aprak nitum Arjulong si nitum Ningpung si Ningduk Chepaklang lo la sini nitum ki pudangi bangke la Sukhanjana Long la Taxation Department Inspector terang sangho phan la pe hola local social worker mohen tok biphan kaitek sudak edom sudak pen kaitek apol soban nitum Ningduk Chepaklang lo la sini nitum alang biphan condemn lo la akar phir phan la tok bi sangho pen terang som ha kaitek bang tum bang phudom phan Sudak pen nep nang po la pen la law and order a ekateng pen alang tuhan nep si hemang sam beng si sudak pen punishment pinang po কৰ্মচাৰী হৈ তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ ওলাওঁতে যিসকলে ব্যৱসায়ীসকলে যি আক্ৰমণ কৰিলে সেইটো বৰ নিন্দনীয় কথা তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব যাওঁতে যদি এনে ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ যিটো মহেন টকবি আৰু ইন্সপেক্টৰ তেৰাং সাৰক যিটো আক্ৰমণ কৰিছে হেতুটো আপোনালোকে নিজে ভাবক কি হিচাপত কাৰণ এওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব যাওঁতে তেনে ধৰণৰ হলে ব্যৱসায়ী আৰু এই যিসকলে আমাৰ টেক্স এওঁলোকৰ দুজনৰে সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ যিটো টেক্স কাগজ পত্ৰ ইনকুৱাৰি কৰিব যাওঁতে যদি এনে ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে employee association penstami ni tum ningduk lo athe di to balang litum ta mithang a duty pen higher authority pen aron ke pathik dopok si alang litum stame mithang a duty ke cheklem ta ma ho la koson na khotona ke dopok pen ke ni tum ta ningduk lo lasi alang litum aphan yason odlang no kachomatha atum phan alang litum phan sodak pen ingsai nang ko la pen man ke the ke do tum sir Dr. Tuliram Rohang Sitame alang li tum kicok ci atoma phan kangsai phan insai po posini tum Borjan employee association pen sitame tum Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live